tajaajila sabaaf madda beekumsa barsiisaa seenaadha seenaa sabasaa barsiisaa seenaadha seenaa sabasaa baganuu dhuftee hedduu gammanne simanna ol kaanii gammanne سيكونوا الدقيق الدامني سيكونوا فنا الدقيق الدامني سيكونوا فنا الدقيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجل الله وبلين كن يخبر جمتوتا وردفتوتا في أمنتي إسلاماتي في سينا ورمولا بقربين قلت نديبسه الراس برنوت فيا خلقنا من اتهاج مسن برنوتا قالي سن الرا خطا سقلتمي سديتي الرجرة خطا سقلتمي سديتي الرجرة بروني الرانتناتيس خطا سقلتمي سديتي خنا خيستي بقلتو تكا وان لا لني سجانا كان بريد وما ربي خان إجمانو قولالت أكان قرتي دا واتو فيتو بريدة أجائبا خوغو نياتنس أكان مئاو برنوتا سنيتي مال سيوخ جنو تاتي مال جاما يقال جن سني أكما نمني شفتنو بيخوتي إرهدو آلما خيستي بقلتو مكان سيدا أناناس جأمتو الرا برنون خينيا برنوتا أناناسي أكنما أفان عرباتي في أفان الدادات إنجليش قفا خيستي مقابرا قومالي أكد والأوروبات اللي أناناس مجانيني دوبا برنون خينيا الرا برنوتا أناناس دوبا جوزا قدني يوخيو عسيرا يوخي تفا قدني دا كنيتما لغو أكسما تكاو جيراني نياچو مالي دي روبو أنسا خجوون دبامو برنون خينيا ربرنوتا أناناسي إسمان نماس والله نوتين وغي سفيا جيچون طبيبة جاني نمني قرتي بيكمسا برنوتا فيادا قبو جلق بدراتي كم القيم بانو رحمه الله تعالى تابصات بالنبوي كيستي أكسمها خمن شفتي والنجان جلق بدراتي برنما نياتا نما ولا نجيتشو نياتا نما تلتي نياتا كنا نياتا سي تو نياتا كنا نياتا بريدا وانا كنا نياتو جي كنا نما ولا نم درا كلمة تقرتيغا قريتش أدى يوخي قريتش متكو سيخن ندرتي نياتا خيجي جيردو أتخركنا كنا وانا كنا نياتو وانا كنا رأي قمجاني نياتو من كتورا نما ولا نوجتو التعانسي سنبرخني يوخيو خبر باچي ستاتي مختوكو يوخيو قرچتوكو نما خني خنا نيادو يوخي دوغي جئ خسني نما ولانو يو ور مغالا يوخي ور غرتيغا يعني بيو غرغدو بكتك ول غلتي جدو توا هدو نياتو تاتي ملي سني وان اد وان نياتني ركم نساني لين إسان كيسا باسوراف قرچ ولتي إدامو سنتي حاجة ما جتشو كوني خنا أكو قمات كنافو أنا ناس يقول أجان الرا إسرا يوديك أي سنة هنگا بؤا خل تربا راني دبنا جباب سنة تكون جبابناني بؤا إني كبو ركوبا أكم فاولانا خرا أكم تتدلقتني أنا ناس يوم نقرتيجا هم بين جراته أكاتا دلقا مسا خرمي كان رافع يدمان من جرا نتي عالم خيسا ونجرو جيشوني دلديسا قافن سيمه
karaa meeqatti irraa nyaachaa jirta ati karaa meeqatti meetti fayyadamaa jirta bu'aa isaallee yoo beekuu baatte mi'aawu akka arabni baantu ladhiidhi jedhanii waan mi'aawu tokko jettee yoo nyaattillee karaa meeqatti itti dalagataadhaa jirta. Lakki ani sumaan cicciree akkasitti gartee muradhee akkasii nyaatu jiraahi. Kaju kanuma hedduun takka lakki juuzuma isaa ka tolfame saniin dhugaa jiraahe. Kanumaa maal bu'aa inni qabaa rakkina qabaatillee rakkina akkam qabaa je'ee namni gartee beekuu qaba. Sagalee ilaalaa jiraamu. Kanaaf ananaas karaa hedduutti irraa fayyadamna. Tokko asiira isaa yoo juuza beektus isa daakame kanii bishaanitti hidhaatanii dhugani. Kuni tokko karaa biraatiin isuma jiraasan ka cirattee jalqabattu kana namni gartee qaamarraa duugeetuma ciratee ka nyaatu sani. Waan duydu sanillee darbin waliidhaa jabeeffadhu guyyaa irraa barnoota kana yoo dhageeffatteen booda quncuma saata gartee qocaa fakkaattu san qocaan beekaa baadiyyeetti hin dhalanne. Sanumaa hurraa lafa darbitee hin dhiisin sullaa ganama seentee maaree nama gootii miti. Kana numa baradhu irra. Kanaaf tokko cirataniituma akkasitti akka gololleetti akkatti magaanuu murabbaa jedhanii jiifamee wanni adda addaa godhamee achi keessa. Haala sanittis nyaadhama cirameetis tolfameetis jira gurgurama. Kabiraa jiidhaasaa godhaniiti. Kanaas namni akkuma waan biraa juuza biraa dhugutti yoo asiira biraa dhugutti dhugaa. Kana malee karaan biraa hafee yoo jenne karaan biraa shaayii isaati. Shaayii isaatis fayyadamuu qabna. Ananaasillee shaayii qabaa jira. Ati shaayuma takkitti beektu san keessumaa gurraatti malee shaayii akhdar yookiin giriina jensillee beektuun si'a. Duratti irraa daawwatfaan dubbatu san maqaan mootiidharra godhamee biyya namaa keessa gartee biyya siin irraa ergamti jiru. Amma siin sodaannee huja kun. Isaaniitu waan kabaa isa waan fokkattu hunda nyaate dhukkuba rabbirraa haa deebisu. Namni waan hunda akkana waan takka baasanii qabanii waa cufa waan dhukkuba meeqaatiin birraan walitti garagalchanii walitti galchee waan takka biran kutanii sangaa amma dubbachuuf hin deemnu. Duuba kanaafuu kana achitti muslimtoota meeqaatama miidhaa jiranii rabbii waa adda addaatiif rabbiin dhukkubni kun haarayaa miti immoo dhukkuba duraan jiru. Dhukkubni gartee fayyadus koruun jedhan kuni dhukkuba marrimaaniitii bar qooluunuma san inni hayi haruma argamee ukasee hunda bamu hangam takka irraa dubbatan bara 2012 sinni uchumaan duraa hojira kasin nama meeqaatan 18 hangam addunyaan irraa ayyaa jirti gaafa saniisi biyya adda addaa keessa gaafa sees argameetuma jira rabbii irraa nama haa baasu. Kana maaliif dhukkuma marrimaanii hunda jedhanii eegala akka diibabaa burriisi godhee waan adda addaa yaasinsaan rakkina meeqaatam fida. Rabbiin balaa adda addaa gartee namaan gorsuu haadha waan adda addaa nama buusaa rabbii irraa haa deebisu. Kanaaf isaanillee rabbii haa qajeelchu. Kanaaf duniyaa irratti balaan adda addaa ogguu nama buute nama gaarii fi hamaa hunda walumaan qabattee meeqaatuma keessa jira meeqaatama addunyaa namarraa iyyaa jirti biitti adda addaa hundinii kanarraa yoo inni achiin deebi'asan bira kunne kanaaf kana warraa dubbanne hangam takka kitaabni beekatu irra kaa'amee wanni adda addaa jirti. Warri gartee waan kanarraa sodaattanii isaa rabbi nagaa nu baasi jechaatuma keessaan isinii godha shaayii gurraattii sanfaa yookiin giriin jedhan san magariisa sanfaan sanbira kutanii huruda takkaahuu kurkumisa jedhamu fa'aa heddummee isaa nyaata keessatti dhukkuba meeqaaf dawaadha wanni kuni. Kana tabalaa yaa rabbi nurraa deebisis jedhaniitu. Akka kanarraa nagaa nu baasi jedhaniiti. Kana bira kunne sadamma isa dubbachuudhaaf miti. Maaliif shaayii namni gartee shaayii adda addaa muka adda addaa irraa baafamtu muka tokko qofa beekaa yoo egaa akka addunyaa irratti argetti. Kanarraa amma ananaasumatti haa deebinu. Ananaas gara shaayitti sirraa fayyadamuu jiraanna. Suni dubbatuu taatus yeroo biraati. Tagartee dhukkuba adda addaati. Kanaaf ananaas jalqaba duratti kitaaban fayyaa keessatti ogeeyyoonni fayyaadha ogaarraa dubbatan. Al-ananaasu mashhuurun wa huwa nabaatun cushbiyyun
صغير جدا مو إني خني مخغرتي تكاتو كوكان مخغبابا لا يوخيو يعني مريا مرغا غباباتو كوجچو بقلتو تك غبابدو كان غبابدولات غوسددا قبا دالچ يوخيو بيچاداتو جرا أصفر اللون جاني ديماناتو جرا أكاسي غوس أدى قبا مو إني مخكان تكالاتي لا يصل ارتفاعه أو هنجوجا الإرنسا المتر الواحد يعني يو كانوا ليرتي متر تكون جو متر راهو تكالا جتشو يوغا خاغو جراتي اسمله إني وانا مانغا متر تكو تكرا غديتي بيتي إني إساه الدمنا وقيوم فيالا وقال الرادبتان وموطنه الأصلي جنوب أمريكا جان أما قال عالم خيسي لا بكا يجرا جيا غرتيغا كبايو خيو جيا غرتي بلغا يعني بي أمريكا راجيا خناتي يعني ويزرع من أجل الحصول على ثماره المميزة وأن نمني غرتي إسا خنا غرتي فجاسني يوخيو آبني أدى غرتي تجاجلني خوني مالف نياتو مسا بريدا غرتي كامي أو سنيفي فريسا سنيفي خوني أكما ولي غلط أناناس مخكم بريدا راتي خنا أكما جنة دالچاتو جرا خنا برا خوني ديما راتو جرا دلائي مينو غرسيسو غسا غرتيغا دالچو تاتي وخي ديما سنفاس نو غرسيسي akka kanam shaayisaatu jira ijumaan jalqabuun kanattu agartanii walittuma fufnaa warri gartee quban qabne shaayit jira saabee kunamni kana ananaas oggaadha jenne diimaa isaanii nu garsiisime أناناس خنو ديمان ساتيس كنا ديمان إسا خاني غرتن كنا مقاد أداك أبا قزم الأناناس يعني أني مقاك أبا خنو أجايبا خنيس إسوما أصفر اللون جني خدر الرخين جدالة جسولين نمجرا كنا برا خني مش أي ساتيس نقرسي سانمني أركو شايدك أبا خنو تونس akka kana kuno shaayin siitii isa addunyaa irratti kan gurguramte tolfamte qarxaasa yookiin yaani waraqaa adda addaa keessatti shagamtee yookiin tolfamtee gurguramti kana shaahiidhaa jira kana bira kunne asiira isaa yookiin juuza isaa kajiidhaa ka goggogaadhaa jira tokkuma fidi kunoo akka kana jechuun shaayillee jiraan hanamaa galtu ni gurguramti biyya akkanaa tana biyya gurguddoo tana fa'aa keessa dachii rabbii sumaatu guutuudha wanni shaayii jedhamtu tuni kunis amma asiira isaa kan gartee biicaa san kan namni cirratee gartee gaa ani juuza godhatee yookiin asiira godhatee yookiin cuffaa godhatee dhugu kunis kana jechuudha feetu akkasumatti irraa lagadhu nyaadhu hangam takka bareeda ji dhaaba kan isaa ka fakkaatu muka sunoo barjan makruutu sunoo barjaniin namni gariin akaafaan arabatti gartee sunoo bar yookiin muka guddaa jedhamu kana mudura barnoota isaa dabarsinee wal fakkaata makruutu sunoo baris maqaa isaa gaa akkanaas ni jedhaniin imma ananaasuma jechuudha ka addunyaa hedduu guutuu irratti kana malee juuzni isaa kun jiidhaa isaa gartee gaa haaree isaa san godhatuudha ammas ka tolfamee jira goggogaa isaa boodaraa yookiin daakamaa isaa kuniga alamarratti kan gurguramaa hoohi kana ananaas jechuun karaa adda addaatti kunoo namni itti dalagata kunis juuza isaa goggogaa isaa kan namni itti dalagatu sanii jechuudha usseetuma bishaanii walitti hidhattee ossee dhuyta dawaa isaa ogguudha jenne karaa kana cufatti waan inni fayyaduuf biliidha dubbachuu jiraanna kana malee ammas ananaas zeeta qaba hay zeetaa sirraa baasaniituma jiraata zeeta ogguu jennamni gadiin zeeta if keessaa qaba seellaa
نما ترى بس أبدا سما خنا توم برا إدانة قرت زيت إدانة زيت أنا ناس جاما كنو خنياتني نجرا متان دبتني نجرا كل ما زيت ساقط دالا أكنا زيت دي كشال أجرا akka zeetaa basuuddaadhaa yookiin asmuudii kana hundatti xixiqqaan isaa hundi tolfamee jira. Addunyaan akkanatti walirraa fayyadamaadhaa jirti. Biddeenumaa fi shuuroo fi shuumoo qofaa nyaatteetu minjiiniiti uumama rabbii kana adda addaatti dalagadhu ka. Kunoo kana akka kana ananas bifa adda addaatti irraa fayyadamna amma bu'aa isaatti seenna. Kunoo ananas akkasatti gartee gaa karaa adda addaatti irraa fayyadamna karaa kana cufan barbaaddadhu jechuu si garsiisuudhaaf. Kunoo akka kana ati gartee gaa rakkina kee as keessatti daawwachuu taa'us gartee gaa ogeessa taate yookiin tabiiba tokko kanama gartee yaaltu taates kunoo karaa kana cufan nama fayyaduudha qabda. Jalqaba duraatti ananaas lakkoofsa tokkoffaadhaatti أقول لك كويس تكفى تكاوكا خمن دبتني دورة دبنة كتكفى خنا كان رجبا لكوبا خنا كفى بجبا جتشومت لا لكاو ما جتشورا وان نبوا عينك أب تكفى لا تستخدم ثمار الأناناس غير الناضجة لتحسين الهضم وزيادة الشهية وتزيل سوء الهضم أكلا وشربا أناناس هذا كادرات ما لكويس تكفى على تمالي في دوالا isummaan tunuuhu maal fayyadde yoo jenne nyaatuma akkanuma ganyaattu kanaahu namni gartee beela qofa hin yaadu maaliif na bu'aa qabaa dhiiroo rakkina naffitu qabaa kanallee namni ni ilaala jalqaba duraatti isiin hedduun bilchaatiin hilallaafattu oguu bilchaatte وما أكثره في مثل هذه البلاد بيكناتنا خيس هدو من سيد أنا من الآلة قناف أنا ناس yoo jajjabduu taate hedduun bilchaatiin faa taate wanni gartee namni jirtu masanta jajjabduudhaa tanarraa duugatee akkasii nyaatuuf maal fayyaddi yoo jenne nyaata namarraa dalaysiifti. Waziyaadati shahiyyaa jan namni nyaata hedduu nyaachuu hin dandeenye fedhuu ciratee asiira yookiin juuza san godhatus ogguutaan akkanumatti nyaatus namni nyaata fudhachuu hin dandeenye waan nyaata nama banaati khineen akkasii fi guurtuu san firraa dhiisii waan uumamaan jirtu san waa takka illee ittiin eda'in kana usii nyaadhu. Kunoo laallaa. Ani gartee nama da'iifaa yookiin nyaata nyaachuu hin danda'u kana waa takka illee akkanumatti garaan kiyya naquufaa yoo jette kunoo kana. Sagalee yoo toluu baattee takkaa'uu walitti hidhamtee ka ani maduudha guyyaan maduraa faatti ka jiraattu taate Abdullahi Halaalu namuu gartee beeksisuu qabdanii gaariidhaa gaarii miti. Kanaaf kunoo ananaas wanni inni gartee gaa fayyadu maali yoo jenne waan nyaata namaa banaati. Juuza isaa oguu magaalaa dhayte bitadhu gali wilii takkaa jiraasaa san bitadhu hawaa takka ittiin hidhaamin san teetii ciradhu sii nyaadhu yookiin cidhii daakkadhu nyaata sii banaa kana malee watuziilu suu'a alhadmi nama numaahu gartee nyaanni yookiin irraan dalagamne takkaa nyaata gartee hammeenyi nyaataa jechuun waa'ee nyaataa irraa rakkina qabu ka huma nyaatuu hin dandeenye kanarraa kuchiifti. Ni nyaatan juuza yookiin asiira godhataniiti cunfaa godhatanii dhuganiisi. Kaduraati waan nyaata namaa banu waan garaacha namaa gartee dalaysiisu jecha. Inni lamadaa إن الثمار مقوية للجسم لذا تنفع عند من عندها مشاكل الرحم. إن الثمار مقوية للرحم تقامات الدفاف جلا وليقل قاماتي فرينتوني وان هدو قدامي سأل الآخنا جبي سجيتو ركنا قرتي اتجيرو خراخو تشيسو أكم قرن قبو متنان كنا في قبو متناني تنافونا ما قرتي ركني قدامي سا ركنا قدامي سا دلالين قرتي يعني مشاكل يوخي ركنا أدى قدامي سا رحمت قدامي سي ركنا هدو قباتا خنا شفاف أنا ناس نياتمان اتهافا يدمتوف مالف وان جبه ستوكو وان ركوب أدى راخوشي سجيتشا نمت أغني ونو دوا قدامي ساتي جيتشو جوزا سا قردو تدوكي تكا كلمتو هنياتو
rakkina gadaameessaa kanaa kana utuu hin jenneen duratti waan gadaameessaa fayyadu jechuu gadaameessa dhalaadhaa. kuni kana inni sadaffaadha ثمار الأناناس الناضجة تبرد وتطري والنسيم بواق عبدوه مالو جوجان فرينتوني وان قامنا ما قبنا فيدو في جيتشو يوكا قرتي لما التهاب جاني بالبلي أدى هندي تجرو قامنا ما جيل آخا قوتو جيتشو إفيفون كم تكبريت ها وان قامنا ما جيسو توكو جيتشو وان قامنا ما جيسو كناف فرينتو والنسيم فيدو ماليو جنة قامنا ما تجيل آغوتي أكنا جيتشو وان قامنا ما كچاليسو توكو جيتشو كنا اتفيدمو قبنامني تبلشات جيتشور أبر إني أفرف على ثمار الأناناس فرين سيدات هدون قدون توني أناناس تبلشات الناضجة تستعمل لتهبيط غازات المعدة وتقلل من حموضة المعدة أماس لكويس أفرف على دفيتنا كغارتي جبابنان أكغارتي كلام قلتتي همي برقطة أنا ناس مالي بدوالة وجن مالي بقول أكل وان كان همني نمني دانو ومن يعني تنخيس فيات جرجت شو بيخيت فيدا مقام لا كنينا دادا خطول وانا دادا خطول شمبر وان كان راغورنيتي أكسيت وني دادا بافمتي تولفمتي أتي خنا غايو جل قبومتو بيتي تفيدمتي خن مال يداو خنافو مالي بدوا وجن لكوي سفر فالتي أنا ناس ركوبة قرتي حفورة جاني قراخي سجرو بخوخا غازات المعدة جان نما هدتو قرتي ركنا قوچو مالاخا قرانسا قرتي أما بخوخا أولو في حفورة أدى قبو أماس نما سنجيقو قبو عندك حموضة أقو جان لنقا قرتي أسيت أول ديما أولتو خنانا مرة قرتي خدشيفتي دواء سنجيقو لاتي دواء قراچاتي جيتشو هانو قلو qochuma namaa waan gartee duraanuu gartee waan nyaata namarraa dalaysiiftuuf waan singigoo namarraa hucciisu takkaahu bokokaa yookiin hafuura adda addaa kana namarraa hucciisu jecha. inni shanaffaadha ananaas maaliif dabaala yoo jenne يعتبر عصير الأناناس مهضما ومقويا للجسم ومضرا للبول. أناناس وندوات مالي وجن قالوا لكويس شرف فالت إذا كان جوز قلت يوخر إدوتاته جوز ساخة الفميجر يوخي عسيد ساخة فساخة الفميبا فميجر قنا يوخر تدلقت تاته مالف دوا بوجان وان نياتا كما درانو جنة نياتنا مراد ليسيسو لا 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 أسير مولي فرأتم بيتو خمتو ربوا قبا خمتو كنا لا لا مالف دوا يوجن waan gartee nyaata namarraa dalaysiisu ammas waan qaama namaa jabeessu farree fudhufaa jira jechuudha. Qaama namaa walii gala waan jabeessu ammas waan fincaanillee kanumatti namarraa dhangalaasu tokko jechuudha. Namni gartee rakkina fincaanii yookiin fincaan isaa dilas gartee durra hin dhangalaane gartee taqxiirul boolu jedhanii fincaan amma keessumaa namni cawtuu yookiin dhagaatu takkaahuu gartee gaawwan akka soogiddaas wali qabamee jira jedhaniin خفنتان ساخنا قرتي أكا قارتي كرايا وقرو بربادو خما أما قرتي من سقرا يوخي من فنشاني تديمو تكشم بري قولي أتي فينا كاقابات نمو ميقاتمي دي بميج رابر دوبا والركسي أسير أنا ناس التابو باني مقالا باتو بيتدوتو مقالياتي ولو خانا جيتشو وان قامنا ماتي جبيسو أكنا وجه فنشان مالي وانا مرة باسو وان نياتنا مرة دلسيسو واسدي فابا كتكتي من هاخد من قرآن إني جهفالا يستعمل عصير الأناناس كمضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات عصيرهم مالي دواء لا يوجد نمني يوخلو قطاته جراثيم جاني وارامو وان تدكشو يعني لبقبي يوخي وان أما ولد تدكشو مولا لتجانسن كان هنداف دواء أجيج وان جدارة يوخي آبك يعني قطشما خنفا خيستي دبا خوريك الانقرتين سيا خمل جاني خمل المعدة جاني جوجو أدى تكالوك أكلا خناك قبدلا لقطشمان حيوانا شفاتو ممربي خنا
achi keessa waan hin baane fa'aa jira as keessa goone tortortee wanni adda addaa lubbu qabeeyyiin jidaara gartee qaama namaa kana qochuma kana fa'aa irratti waan adda addaa hidhatu raammoo adda addaa kanaaf dawaadha kana namarraa kuchiifti jechuudha. Ammas بالبلا أداتي في دواء الالتحاب وجود جنكرانة ما خن خيسة وأنا أدات عندك التحابات في المعدة التهابات في كذا إيه وانو ما قرتي أو يوخي بالبلا أدات جامو ركنا يوخي مدى أدات الرادف إيه التهابات يجون هرايا متي بيخ مختصرة تذكرة إمام السويدي خفاء ودولال تاني أجائب ذا كتاب من شفتي قسم قبا إيه ركنوا ما قتشوا ما خنا هو دو تشلال تاني أجائب ذا وحنقمتك التهابات قرحة المعدة التهابات المعدة ركوبات دا قوتشو ما خنا خناف يا ريت بقاتي خناف وني دلقمتو في سيمالي وجاني وان دا قوتشو ما خيسد دفتولي وان الجيسي تكاو اكا غلالا سرافو دي قوتشيسو جيتشا خنا اني تربة فالا يقلل أسير الأناناس الإصابة بالسرطان ويفيد في التهاب المفاصل ما لبدا ولا يوجني isa nyaaddu ananaas takkaawuu juuza yookiin asiira godhadhuuti cuffaa jaamu san godhadhuuti farteetti dalagadhu maaliif dabaala yoo jenne wanni kuni akka namni dhukkuba garteegaa goflaadhaa jedhan san yookiin kansar yookiin sartaan jedhamu san dhukkuba akka harboodhaa jedhanii sartaan jechuun qeejjabuu bishaan keessaa takkaawwan miila akkasiisan gartee qaama namaa keessa godhatee dhukkuba addunyaan irraa iyyaa ooltu kana akka namni kanaan hin qabamne waan godhu jecha. Sartaan jechuun haarayaa miti bara waan dhukkuba hangam tokko beekna hangam tokko duratti irraa kaasee jira. Kanaaf dhukkuba kansar jedhamu san ammas ويفيد في التهاب المفاصل ركوبة همنا خد أدى همنا مثلا ركوبة وانا أدى ركن أدى جلبة مفاصل أقول جان بك أدى همنا نمر وانا مركوبه ميك آتمي في دوالا دراني دبني تبرد وتطري يعني وان قرتك آمنا ما جيسو دوبا خنا أناناس أككنا خنت تبو آقبا إني سديتي فعلا عصير الأناناس يفيد في علاج أمراض الحلق أماس ونخني جوزني ساخن وقالا قرتي نمني خلو قتاتي مالف دوالا يوجان لا قالي لكوبا لاغا ركنا أسكي سدفو وهما لاغا تنركني أسي خلا شوفها بدوالا التعاب الحلق وقوجان حي لوزتيني جرا لو ربا جولي جرا كنا في جولي هندا هنا أكا خنا جيش والا خنا وان أكا غارتي بواقبو في ركنا لاغا خيسن نمدفوف إني سيلفالا عصير الأناناس نافع للسؤال الديكي عند الأطفال والنقم مالي بدوالا يوجن قفا جولي أكا ملي قفا سو أكا بدا وجيجا أكا بي خاجي قرين نما جولي إذا برا قفا سيسي سؤال ديكي يعني هاخمن أنقم تك إرادو بطل قفا حدو جولي أكا قرتي لكو يوخيو سقلي لكو خفك كيسيسو سقلي يوخي خرما لكو أخج أنسان ديك يجو إسا ولو ما قالان سؤال ديكي وقوجان قفان خوني مالي وقوجان قفان قرتي قفا لكو أجاني جرو خوني شاهوك إس جانيني بكمالا برتوسيس خجامو كإنجليزيتيس مالي نما يعني مما لتون سامالي يوجان تكفى درا السؤال المستمر الحاد مع التقيؤ للحليب والطعام والمخاطب لكباكم قفا أكمي قفا جبا جولي وان لو ديانن تاتوس وان أباسن هكسيسو وان ناتر ديبسو فري فنيان الراياسو أكنا قجي قفان وان برا خنا خبرة سجلة نعم شحيقة عالية جن سجلة قل أكا قدينا نكا قارت جولين أقوها فرا بافت سجلة قدسي هتو جولي خقو فاسسو أكا ستي مشابه لسياح الديكي يعني قرتيغا سجلة لكو يوخي خرما لكوتي كولي فكيسو كسنيتي بفسن سنيف قرتي خانت يامني
walumaa galaan dhukkuba gartee egaa hedduu ijoollee keessatti heddummaatu. Ijoollee keessatti heddummaatu. Kana bira kutee maali? Mallattoon isaa hoggaadha dubbatan. Yughayyiru lawna alwajhi jedha. Fuula hunda jijjiiree ogguu qofaatu ijoolleen inda su'aal. Fuula hunda guursisee takkaawuu gartee diimeessee. Kana yani humratul ayn ija gartee diddiimeessee imimmaan irraa gallakkisee dhukkuba kanaani. Akkasii wajjii ma'ahul hummaa jedha. Laydaatti fidee kanaani qufaa akka biyya teenya qufaa qaqqee jedhaniin sunis kanumarraa. Kanaaf walumaa galatti qufaa ijoollee hedduu kana godhu jechuudha. Kanaaf dawaadha. Irra hedduu ijoollee gartee bara 5 gadiifaa umriin siidhaachii gadiifaa kaanitti isuma dhufaa hedduu kana keessatti heddummaata jedhanii kan dubbatan. Kanaaf qufaa ijoollee kanatti ati qufuma dallaal taa'uu imaarri yoo qaba mallattoo qaba usii asiiraan anaas obaase haa. Laagaa hunda waan biraa godhee ijoollee usiitii juuza isaa daakii fi asiira isaa yookiin cuunfaa isaatis obaasii wosan ta'uu baatte hoo nyaachisi. Daakii fi ijoollee akkasitti nyaachise duuba qabaaf. Inni kurnaffaadha ananaas maaliif dawaala jenne يفيد الأناناس في علاج تسلب الشرايين والسرع وانني دواتي مالي وجن نما قرتي أما ركبني أنيدا ققبني تلوف تسلب جتون هدينا مالت أبتي شرايين جتون هدا بشان كينيا خاقرتي بيتين را مصر رفوسان تبرا كيسا قوتا وخجون دابا ممار را رفامنتي بشان بيتين را رفوسان دوبا بيتين جينا نومار الرادفة أوروميا خيسا رفو يعني قرجمي دوبا وجمما خيساي مدى تشي ولك بمي روطانا بكجام تسن رفامي تيري دوبا بشانة تشي رفوسن والربية مصري شريان الحياة جانين خد جروج جانين احنا كانوا رامرو دايما يمان رجعني ثم درا إن شاء الله نمر اللي مرون قبنو خيني جيجو بيمتين خيسا مدى نتو أسكار قليل فيدا الأنجلو. غناف موتوما لما درا حتى نشوفتنو غرغرات مساي وكيدتشو من الناس سني ورما براتي خنو ملي مسكينة ما تطي فيدا جرابتي. كان وما بتبني. لقى مرمورين بانا بيه. غناف إني ما نفدا ولا يوجنة نما قرتي أننسا أما رفتشيفتي جبسيتو. جباس دوا هاي. dhukkuba dawaa gaggabaati warra gaggabnitti jiru gosuma fedheen haa taatu obaasi gaggabni gosa lama qaba as-saru sar'aani saru min al-arwah al-khabithah al-ardiyya wa saru min al-akhlaq ar-radiyya ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala tibanabawi keessatti gaggabni lamuma shaytaan irraa dhufuu fi dhukkuba qaama keessa irraa dhufu shaytaana quraanumatti garee dhukkuba gartee rakkina qaama keessa irraa dhufu onneen namaa hundi gartee dhaabbattee namni gaggabuuf ananaas obaasaadha. Kunoo akka kana dawaadha. Inni 11ffaadha. Ananaas maaliif dawaadha ogguudhaan? Bakka 10 kanarratti onneef dawaadha jenne gaggabaaf dawaadha. Wamarada niqrisi ammaas dhukkuba humneetii namaa kagartee harkaa fi kana hunda akka nama dhukkubsee yookiin nama hiiteessee fufurtisee وان برانا ما قولوا سن نكرس جانيني هدو لالتين دفو جانا خمان هدو قرتيني دورة شهرية جانكوني وان الرابو هدو دفني مالي أجيلوتي يعني إننيز نما ميقاتا ميقابا أكد إيرات تتين دماتو جيتشو مالف استفراغ جانين إن الرابو خوني باتي الراخ قرتي وما ربين الراباسو خون دوبسو ساني جيتشو أكنو مقرأ في آسيتي خنافو يوون ونخون اتهافي ركنا في دان nama meeqaatamiitu waan biraarraa eegana jee dhiiga bachiisee ilmeetti diratee finiina nyaatee maarreerraa baqanna jedhanii akkasitti taphanamuun ni jaallata kaayee kanaaf bakka san ilmoo ofirraa eegna jedhanii kaanamni laa ilmoo dummeessuu barbaadamaadha kana rakkinni meeqatti dhufe jechuudha tanaaf ulamaa islaamaa warra sunnaadhaaf akka sheekh al-Uthaymiin kana fa'a hoggaadha gartee fataawaa al-mar'a al-muslima kajamu keessa ilaaluu dandeessa. وايد على الرخاء قافتن ميكمي ديجا كنا صومنا فاقرت يوني
soomannee dhiigni kun akka nutti hin dhufne goone biyyaa wajji soomannee waan adda addaa irraa gaafatanii la akkuma inni gartee gaagguutti dhufe dhalaanin soomanaas salaataas waa hundaa dhiiftee booda soomana qadaa baaftu sanitti dalagaddaa malee guutaan dhukkubaa fi duurraa fi san qabu wanni uumamaa rabbiin namarraa baasu tuni yoo kararraa meeysan booda dhukkuba meeqaatan fitti kana warri beeku ni beeka warri hojiin itti argamte ni beeka eeganaa ilmuudha ayyaa jiru meeqaatamee mi ati ogeessa taateetiin beeyna malee hangam takka rabni dubbisaa jira dhiiguma sanii nurraa badee rakkina akkanaan na qabee kagaggabsaa oolu kanaaf sababa ifiitti ta'e irra guddaan namaa kabiraatis gaafa rakkinarraa ka dhufu ni jira kana maaliif dawaadha yoo jenne dhukkuba humneetii namaa asirratti niqras waan jedhamu humna nama iiteysu nama dhukkubsu kanaaf dawaadha darfinaan jedhanii maarreen ananaasitti dhugu ifiijiina dhugii jeyyannadhaan biyya teenya gaafa dura inni kudha tokkoffaadha al'ananaasu yufiidu alcidaama wayuqawwiihaa maaliif dawa yoo jenna asiiruma kana dhugeet katikishoo kama tokkotti batar jeejuu humna jabaan gol lafeen ana jabaattu ilmoo kee jabaa haa ta'u yoo jetta anis asiir ananaas bitiif cirii nyaachise qamuchaa xiqqaas maaluma dubbattaa hojii warri naannawa gartee isaa magaalaan ananaas jirtu baa irraa bitame behe baan abdallaa gaafa akkatti as bahe warra meeqaatamii oggis irraatti bobbaheetti dalagata dhuga sii galee warra beeku suni beeku qalaa kanaaf warra ilii qabu jechuudha kanaaf maal fayyada waan lafee namaa jabeessu akkuma walii galan humna ni jabeessa akkuma kanatti lafee namaallee waan jabeessu tokko jechuudha inni kudha lammaffaadha al'ananaasu ينظم ضغط الدم المرتفع أتخوجيو مشان بلا لا أول يسمى بيا فرنجي افتخا واتي الرجال برد ما قلت أنا ناس مقالات ننجروا هتو ديغا تمارين خي ديغا قرتي تنفان نجرا ديغا مارين نجرا يتكا يا قلتها وني توهو قبدو أنا ناس dhiiga ol ka'aasan namaa sirreessaa itti dhugi la dawaa dhiigaati maaliif qaama namaa hunda reefuun tana shariyaana jenne hidda dhiigaa kan hundaaf dawaadha jenneemi kanaaf waan dhiiga namaatiin sirreessoo itti dhugi ifumaa ji'i kana inni kudha sadaffaadha al'ananaasu mufiidun fi mani zuhuuri habbi shabaabi tilaan daakiituma dawaa warra finniifni qaama isaanii gubbarra yaa'eeti ittis numa dhugi gubbaan isusi bareedaa isaa kana daakiitumatti dibi kuno finnisaa fi dawaadha ni nyaataniisi ni dhuganiisi ni dibataniisi kana bira kunne shaayii reefu isin garsiifne shaayiin bifa lamatti dalagamti shaayii ananaasuma kana keeysuma isaa kana ciranii godhanii nama kennanis akka shaayii namni yoo dhuganii danda'a ogguu ta'an irra guddaa shaayii eenyu shaayii qaama isaa haalaa kan darbin jenne qocaa fakkaatu kana subhaanallah waan ajaa'iba ala kana shaayii isaa kana tikkatti irraa duydee tarbitu kana goggoyfadhu ati keetuma sanii uchi goggoyfadhu akka shaayii dhuyda shaayiin tunuu mukumaami kunoo ananaas maaliif fayyada yoo ka jennu taate شاي قشور الأناناس نافع لالتهاب المفاصل والعضلات شاي ريفون تنا سيجر سيبني ما وري بودتنا في جراتشون أبون سيا عبد الله شاي سنجر سيزي شاي الأناناس مال رادو باتو جرانجي خغرتي أما كمباني سار رابه ما يرو أبون سندبمو سيجله إيخا ورساسن كيسا بيتي باناور دوبا ربيتين يا خورو سادلغتو جلونو دلس دلغونا كنادا كيفتي تلفون قدام كبو امو غاده شي ربي غوتي منن ميقاتم بيتين خيسا وبرا خيسا جرا خلو شاينسا با قولولو مسا خن را دوغم كان غرتي لا مالف دوالا قرطاسا قدمت غرغرمت لال قرطاس جچون قرطاس وجن خبيتي ورشركي دلغسني ميبر قرطاس عرباتو قرطاس خداني دا تناني كنا جنين ولا قولو يعني وهن قني
تسي قبي سنتنا كيسة تتكا خنا كيسة تتكا خنا تقول أنيتي كنو جرتي no shaayin dachii rabbi guutuudha maaliif dawaadha humna gartee nama dhukkubdu bilbila humnaa takkaa dhukkubbii humnaa morgaya nama dhukkubu nama meeqaatameen irra deemaa jee inuman jiru gatii tana fa'aa oguu qabatan kaa warri carraa quluu nagaa wayji dalaga jiraa wayu akkanuma iyyaa oolu hoo duuba oromo biyya faranjii jiruutu beeka je kana dalagaa namaa keessa galtee dhaabbachaa oolee miilli ta'ee waan birachi duuba kanaafu morgaya nama dhukkubu wama feete tahi shaayii alanaas itti dhaabbadhuusi jetteen ka feete dhuguu dandeessaa rakkina tokkolleen hin jiru kuno shaayiin alanaas kana teeti yoo tolfatte isii karraa duyde sani jajjabaasan lafa kaa hanga xiqqa qoorachi kaadhuuti goggoyfadhu usii tumadhuuti شاي ساوسي دابر أكا خنا إن خلا شنفالا فين أناناس مالف دوالا يوجن زيت الأناناس مرطب للجسم ومقشر طبيعي للبشرة تهانا زين نسا وني دواتي زيت ساتي سمدرات دبر سنة سنجرسيبني خد أدى خنات الفمانك ولا بريدان أدى داجرا زيني أناناس وني دواتي مالو جوان قامنا ما جيسو قاموا دبر biyya faranjii fa'aa gamma yeroon tuni nu wambiraatti qaamni namaa goggogee nama wambiraa keessa jira duuba yeroo qabbanaa qaama akkas nama goggogu san usii zeeta isaatti dibadhu duraani waan qaama nama jiisu tokko jennedha murattib jedhan uumamaan wattaxirii jennee miti firiintu waan gartee qaama namaa kana qacalee godhu jiidhaa tokko gootu kanaafuu zeenni isaa maal gaafatta zeenni ananaas wanni inni dawaatiif yoo dibattees waan qaama namaa jiisu jiisee مقشر طبيعي جن أكنمت يعني قامت في خان هند سر خاصة ثم نقوم ربي قام صافي سقول لا ونك كان سجي سقول في قوته كنا نجات دا وقوقاوان دا خان هند خان مرة خاصو بتدو كنا خان زيني أنا ناس كنا بدوالا إنه كل جهة فعل زيت الأناناس مرتب للشعر ومكثف له دهانا زيني سام سوني دواتي nyaatatti ni nyaata sambira gootee mataa oo dibatte waan mataa namaatiif jiisee akka gaariitti rifeensa kana laafaa godhee kanaan wajjin maasiis isaas heddummeessu jechuun waan gartee egaa rifeensa namaatiif bu'aa qabu kunoo akka kana inni 17ffaadha shaayil ananaas yufiidu fi harki duhuuni أماس شاين سيرة الريف جنة مالف دا ويوجان للتنحيف جتوس شاي قرتي ورا جيكي شو كانت شومنة تبدتي جاء مخنا وان كان هندا ومالف أنا ناسوان زيتن كم نجان أممان خناف هنغما الدون وان قامنا ما خنا اللي قرتي وانا كنا خنا نمرة قبو يوكي نمرة أجيسو جتو وكي كرسولا وانا دا جتو قامنا ما شونا دا خنا متي بيهوندا وانا مرة سبلسو جتو akka kana ananaas kunoo bu'aalee hedduu kana qaba rakkina isaarraa wanni dubbannu hin jirtu wanni inni nama godhuus hin jiru hammumaan dhuganii heddummeessaa olullee waa nama humaa waan godhu qabu gariin galtee gaayuu heddummeessan arraba faarratti waan akka finni isaa nama baasu takkaahuu yoo heddummeessitee jette nama faagaa ni laaffisa waan muratti bateef jecha garaafaa siyaasii isaa tabiidha kun waan nama yaasaatiin mi'asiira ananaas nyaata ananaas waa rakkina fiduu miti lochii nama gariifaa gartee gaarra kuchiisee ofirra kuchiise nama haqqisiisuun fa'aan takkaa lochii fa'aa namatti fiduun waan malu kana qaama irratti illee waan adda addaa nama fidu kun egaa nama heddummeessuufi dhalaan gafaan gartee hedduu jalqaba ilmoo garaa qabdu fa'aan heddummeessuun hin barbaadamu. kanuma silaa isii fi ilmoolee dawa heddummeessuudhaan maaliif waa muratti bajanii waa jiisee laaffisee godhuuf ilmoolee garteerraa yoo heddummeessee namni jee jalqabatti waan gartee yookiin sababaatti ta'uu malu jedhaniin ijahaata jedhaniin kanaaf kuni kanaa miti namni meeqaatamiitu waan biraa dalagee ilmoo rabbiin uumamuu gartee gaanii uumamti jee ilmoo uumamti meeqaatu gartee bada kun waan tabiidha kanaaf ananaas
bu'aan isaa akkanaati har'a ananaasii wal bartan jechuu yaada abbaan Abdullaahiiti bu'aa isaatis dhageessan kaduraan gartee waan kana nyaatuma kanumatti takka takka bitatu malee bu'aa isaallee irraa hin beekne ananaas waan takka waan nama godhu hin qabu. Kanaaf eefumaa jecha itti fayyadamaadha namallee himaadha rakkina adda addaa nama meeqa akka qabu jira way ananaasi jira miti ichi deemitu bitadhuuti gara boodaa kanuma alhamdulillaahi rabbil aalamiin akkuma akka himu kanaan akkanuma gama duyda duubaatiin hangam takka namni meeqaatam olii gadirra akkasumatti itti dalagadhe alhamdulillaahi nagayaan qaba namni hisaaba hin qabne himnee hin dandeenyu kanuma laafinaan akka himu kana gartee la يا المنا ما في جيت فيدمي الرف أصبرت أدامه إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته